Ko tīmata te hunga tō Rangapū ki te whiu pātai e pāna ki ngā tikanga whakahaere i a whakaata Māori whaimuri ho i te rihainatanga o mihi ngā rangi Forbes i te rāwiki. E aki ana a reipa i te minita whakawhanake Māori kia ata tirohia e ia a whakaata Māori kia mōhio pū ai te marea kārenga kaimahi i te pēhia i te mokonaha tiara nei kia kaua ai e puta e tahi pūrongo kōrero i a rātau. Ko te take i pērā i te aki a reipa, ko te whakapai e ki ana nā te tāhuhu Rangapū o whakaata Māori e tahi pūrongo i aukati kia kore ai e puta ki te motu. Anei rā a Irena Smith. Kua takoto ia Claire Curran te manuka. The Minister needs to come out immediately. We need to know that Māori television is free of editorial independence. The government appoints board members and therefore so the links between government and Māori TV are quite strong. We need to know that there isn't interference with the programs. E hara tēnei te wā tuatahi kua puta ngā kōrero whakahea Curran mō ngā whakahaere o whakaata Māori. Nāna ngā pātai i whiu i te whare pāremata mo te tonoa Paula Maxwell hei kai whakahaere matua. Questions are now being asked about whether or not there has been ministerial involvement in those decisions, and the Minister therefore needs to come out today and say and give reassurances that that is not the case, but also assurance that the CEO and the board did not interfere in decisions about programming. Kei te whakahe te minita whanake Māori i ngā whakapai a Curran. Mahi whakarariraru tērei momo koro e puta mai ana te waho tērā o ngā kai koro o te reipa. Kaore au paku whakapātu ki te tumuaki ki te tiamara rānei o MTS mō waratau whakahaere i te kaupapana. Aha kua ia te minita e huitahi ana me ngā kai whakahaere o whakaata Māori ki te kōrero mo a rātau pūtea me ngā neke. Nei tāna ki haia mo te kōrero i ngā take pāpāho o Native Affairs. Ko ngā āhuatanga katoa te pauka whakaata Māori, kai roto i ngā ringaringa o te tumuaki me te tiamana. Ko te mahi kiau, ko te tia ki te āhuatanga o te pūtea, kia kau e rā weke ki te āhuatanga o ngā whakahaere o te pauka whakaata Māori. Kaore a whakaata Māori mo te kōrero i ngā take i wehe atu ai a mihi Forbes, kua whai mahi hau aia i te reo irirangi o Aotearoa. Irena Smith, Te Karere. Oe no rei tiwi ka tahi anō ka puta he tauāki i a whakaata Māori ara hei tā rātau e pū mau ana rātau ki te ariā kia here kore tonu tā rātau whakapāho kaupapa ki te motu ka whakapau kaha tonu rātau ki te whakatairanga ake i ngā kaupapa e whai take ana ki te marea o tēnei whenua.